22 октябр дар идомаи сафари кӯрӣ ба ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маркази ташхисии тибби Ҳулбугро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти нав бо тарҳи муосир бунёд ёфта аз 8 ошёна иборат аст. Маркази ташхисии тибби Ҳулбуг дар ошёнаи якум ва таххона ҷойгир шуда бо таҷҳизоти навтарин таъмин ва шароити мувофиқ барои ташхис ва табобати беморон фароҳам оварда шудааст. ошёнаи якум дорои 9 ҳуҷра буда дар даромадгоҳ дорухона, гӯшаи гиёҳдармонӣ ва ҳуҷраҳо барои мутахассисони амрози даруна, асабшинос, табиби гӯшу гулӯ ва бинӣ, табиби амрози занона ва қалбшинос ҷой дода шудааст. Иловатан ҳуҷраҳои озмоишӣ ва фаросавтии занон фаъолият мекунанд. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар таххонаи марказ барои ташхиси беморон дастгоҳҳои муосири тиббӣ насб карда шудааст. Дастгоҳҳои ташхиси магнитию резонансӣ, томографияи компютерӣ, рентгени рақамӣ, рентгени скопӣ, рентгени дандон ва фаросавтӣ аз зумраи таҷҳизотест ки дар ҳамин қисмати маркази ташхисии тибби Ҳулбуг ҷойгир карда шудааст. ҳамчунин дар таххона ҳуҷраҳои табобати физиотерапевтӣ бо дастгоҳ ва таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз аст. зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ифтитоҳи чунин иншооти муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалиро ба истиқболи сазовори ҷашни бузургу пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми шоиста ва намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. маркази ташхисии тибби Ҳулбуг дар заминаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти олии давлат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Раҷабалӣ Мирзоалиев бо харҷи 20 миллион сомонӣ ва бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи восеъ бунёд гардидааст. миннатдори самимии хешро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо тасмим гирифтем ки дар ноҳияи восеъ маркази тибби Ҳулбуг бунёд намоем. хушбахтона имрӯз бо ташрифи муҳтарам ҷаноби олӣ маркази мо ифтитоҳ гардид. маркази тибби Ҳулбуг дорои таҷҳизотҳои умумии тиббӣ буда ба шаҳрвандон ва сокинони ноҳия хизмат мекунад. дар маркази нави ташхисӣ 40 мутахассиси дорои таҷрибаи баланди касбӣ фаъолият мекунанд ки аксари онҳо аз ҳисоби занону духтарони маҳаллӣ мебошанд. табибони марказ аз дастгирии ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки чунин марказҳои муосир имконият медиҳанд сатҳи касбӣ ва сифати хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтар гардад. мо табибон миннатдории самимии хешро و پیشوای معظم ملت میرسانیم که ما طبیبان و ساحه تندرستی را همیشه دستگیری نموده امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت مرکز تشخیصی طبی هولبوگ مورد استفاده قرار گرفت. در مرکز تشخیصی طبی هولبوگ تمام تجهیزات های معاصر طبی مجهز می باشد که به ما طبیبان در اجرای کارهایمان کمک می‌رساند. فخر از آن میکنیم که در این ناحیه دستگاه‌های زمانوی معاصر برای خدمت به مردم رسانیدن آماده است و ما کوشش به خرج می‌دهیم که هر آن چیزی که از دست ما بیاید ما به مردم به راه دور نرفته کار و فعالیت آن را همینجا پیش بریم و به آنها خدمت رسانی نماییم. ساکنان ناحیه اظهار خوشنودی کردند که افتتاح چنین مرکز به بهبودی زندگی مردم مساعدت کرده دسترسی آنها به خدمت‌رسانی‌های طبی خیلی آسان خواهد شد. گرد و اطراف مؤسسه نو طبی با گل‌های رنگارنگ آرا داده شده راهرو و گذرگاه‌ها سفالک پوش گردیده است. همزمان در همین موضع پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با لایحه بنیادی مجمع نو تندرستی طبابتی شناس شدند. بنا از 6 آشیانه عبارت بوده طبق نقشه دارای 60 کت خواب و 45 جای نوی کاری می باشد. مجمع از شعبه‌های جراحی، بیماری‌های دل، اورولوژی، بیماری‌های زنانه، مرکز تشخیص و یاری تعجیلی عبارت خواهد بود. تطبیق این لایحه با بهتر گردیدن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی، زیاد شدن جای‌های نوی کاری و فراهم آمدن شرایط ارزنده نگهداری سلامتی اهالی
مساعدت خواهد کرد. پیشوای ملت ضمن شناسایی با امکانیت‌های مرکز و نقشه بنیادی مجمع نوی طبی با مسئولان دستور دادند که با مسئله آمادگی کادرهای بلند اختصاص، سطح خدمترسانی و استفاده درست تجهیزات معاصر دقت مخصوص دهند.